be free. Radia do Maraqua, I don't think I mean, yes, one thing. I said, you look at the bra. I'm ready for. I'm ready now. I said, you sit up and swap. I am from. I'm ready for. Adom 106.3 FM. And I pay Mimpayeni. Say, Nyankopon, one man when you said, dear, is yes, one tail home. What have I rimpo? What have I rimpo? What have I rimpo? For the first big interview, and I think Naposu Jura Plus, Erata Motors, latest form, Vodafone, at the Herbal Center, Daruma. Now, me the campaign is so. Fix Anya farm milk, street lights, and traffic lights now. In fact, I remember papa, and I'm happy and proud. That's how you man media so. And so nipa da sani binuma yomadwe say sajuma no wa mo hweme nkoso obeka ye fidwada bai na kwaya ni jesem kanea no bia fiase ye adwuma ama ye boy engineer baso road safety for ni ade ye ni omo kasa ni assembly members ni ade e bia kasa and so Ghana nipa binum yesu ni yaban yesu ene yaban Entina ma man no enkoso no. Now, can you imagine say enro na dwumeda na menya call. CJ, I say why nie? CJ, mijina Pentecost Junction pe na traffic esi ha no. Traffic esi Pentecost Junction na ewo anya Ablekuma Junction hono kwan no so on that stretch. And then I go for traffic aba. Aden accident bi esi wo ho. Also there be accident anya yi biasa. Na momu no trailer. Long vehicle CB, tipper truck akese yi bi. Ting. And na wonu so traffic light no, ye bia e cross kwan no. Won, ye no ting na etwa kwan nim na kanea ne sensen so. Seka yi wo kwa hio. Se wo kwa hio. Wakosum traffic light ni nyina wakobu traffic light emu ni nyina webu ni nyina de ahwe ho ema kan light no akoto car no so ema kwan na si wobi nko obi ma Juma FM ana me say obi ya no gusu a ye ka ye hu adwuma it is a driver for no more. Adwuma ye nkosi aga. Already, many pictures. Na nyame adme free next week iko. You may release all those photos and videos. Nashe, because say ya say subaya. And then adwuma ye njan to ho. Ye njan to ho. Medium phone na mehu wasane me phone ni baya miensa na enum mami mi say assemblyman anya famrik assemblyman mami mi say no say anya no amete ye no eye no kura oye assemblyman for Ablekuma electoral area. One was so no ye anya zonal council chairman Bernard Owusu ansa Ben open again that is saying nyame adom pa nyame tete no no kore say Pentecost Junction ho eno a car tintin bi
abedwiri traffic light ni nyina de agu joining mo Facebook say Adom 106.3 FM e Facebook and YouTube na ni American kwana ko hwe ho emfoni assemblyman ni ametete no no kure it's rather unfortunate say en ra yante asempa ni awoka no I think say ne kwan mo ano no en ra be say 5 p.m. ho na mi fi adwuma aba itimi beto say traffic no Ashase will fan milk towards Pentecost Junction. That is the next traffic light. If we Pentecost, my fan milk, won't say na yedi maybe will fan milk on traffic light and na any juma. The next traffic light no, sana accident be akoso ewo honum. It me anka na me shedan enhu nia na esi. Na say me frame nkofo bi e wa around say then na esi ama traffic. I yet things about fan milk because na me who be saw. It's me friend ya me say accident be SCO. It's me do ho no. Me anga me see here. You got to say a police for anya for so ya there pa anya police for you call no me do ho dada na radio stations a hold be so around. It's no na a cargo car bi ana na ni extra poku ase kwan so. Na yen sheda enim ni e call so. And it says, really break who said, traffic light last week, pay a and a traffic light or more, you know. A big dreaming in a now solar na a power ma traffic light, no, a jumano. A honor de coche into traffic light now across it, there's 2 or 3 lanes, no. Ubuni in a good kind of so. Anna nipa a good one, a city master. I think say okay no correct. No, but assemblyman information I mean nya say driver no the speed every farmer junction ho wo ba no who say wo ben traffic light no ano aso yellow amber air flash say stop you ready na gina red light ba be so and I won pen tamwe BT red light ninti what do go no traffic light nim na me ne can be say it's about time my driver for no education kakra form. Say for some time now na sa lines no traffic lighting na enye adwuma. Ben me ba memo oto so. Ye tumra na akyeresie. Yeah. Joining me on Facebook at T4. Joining me on Facebook Adom 106.3 FM. Na ko hwe traffic light muni nyina. Na yadwiri adwagu fam na hwe traffic a esi wokwan so hwe traffic a esi wokwan so be na to asoma me say na me ka say ya driver for no it's about time I cautious on the road na road ethics kakra so a say you respect at least ba be traffic light on road signs no munim dada say mo dis anidie no emma passengers ene omo twitwitwim but you do baby a omo do ho Imrikana and no de echo. So traffic light for some time now and so any juma. It's a thing say what I use to quine into no nim say ya repair. And they say or their quacofa I will same way abeto abliku my electoral area for. Ne can not nema bene wom cargo bene and so no and what they pay me. Then I'm gonna be who say a mo say I near my yashi I understand stew out CB. It's a bean so say a rice so mean to mean but na ye foodstuffs maybe but e bia anti angu omo car na nim no e say driver no empra but the mate no e praye enti no mo rush no call hospital driver no wa he driver no ye to no me ko hu no e wo ground so te na nipa egu ne ho ai ne ade no many radio stations be around no and they interview and I many command me fair commander mo yedi nkomo 102 bi and me free on enti na adwuma no ya ne sen assemblyman fresania ya bre akasa me ko huntri ya ne hu fifire na just at the point a wo mu wi adwuma man kane e wo so nyina no asoma ya ja kire die no hwene obi so akofa aba this is recklessness, this is indiscipline. I wrote them. I mean,
And to say, because I'm a pay, can you year for quite so? And I say, I know that the end of the car so. And a power idea, Faina, before I mean, be free honor. Not to incas, be a cassia, be a baha. Now, it makes you sure, say, nay, left traffic light now, a book. I took kind him, and a power idea, me yet to visit the scene. Now, my mama swat say, the findings for the accident in the sea. No, but Bernard, this driver should be made to pay. Esuotria. Ekabia was a caniano. Esa yadebono. Esuotria. Because cardia minimum sanka when I'm your length cano netintia ultimate overhead bridge say ultimate edifani maybe sans into driver no when hunu no one him say near man so no ewadodo and 20 be fanfa traffic light no say I think say near man ewano and now we lose control and I do control yani height ne de near me wakranka into me pim that traffic light no I was wondering okodri in the stands no traffic light in the stands no and okodri gu yi mat ta ne ba no in na yi gu kwan ni oh yeah Ben me power me from na ba around why me power me from na ba around ma yeah nipa ho adwuma I mean, adwuma ya ma fe engineer saba kwan so ma wo mo hwe se nkane ne beso so no eno anadwe ya Jania Tibon kwaso driver bi nso so agwakwaye Tibon kwaso o se driver no ye den Tibon kwaso sense so bi Ghana Ghana wudi echia ubensu wudi Ghana echia orebe ko saa mo hwe a wudi ebufu obefama wu Yesu ene ye ban Yesu ene ye ban empanfo wasem bi omoka na saa asem e ma mesasi so yesi de ye abotachi kurubo ya obi antimi afa ne nsantene ne yonko so se e ya asomasi ana wo benten no na je so obi anim hu bi ye ka abotachi kuru no ma abotachi kuru abro e kuru ne de tachi kuru na emmomu suma abro nti ene atu ne din abotachi kuru yesu ban ne me no abotachi ne etim no ade pa ba fia ye mpe de bia je sa asomasi ni aba ni abesu na ye me no ba yesu ban ye fan chekere man me se ya asesa yesu ban ya ba se Ghana fo nyina kogu America e di America fo nyina ba Ghana ya ba kwa galamsey e na hu galamsey enso na ye de chara no anopa no news nim no owura be ho CJ kwaku asemi ya adesi I think this week na wo ka sa asemi se aba ne se ya mpanimfo adan wo mo akọ ekwan no so no a wo mo ye no yesra hyenkafo wo mo ema wo mani na ho sebe ya wo mo ankasa enkobubu eye enade ntumu na wo hwe kura ama we ye trikura na ese driver no obi ko tuo no so obu ko wie ya anko be ko ya ufri police training school ho na usane de abaka price unse concrete no maye no mfimfe na de ache kwan nim no unse obi abedwuri efagu obi abedwuri fagu kwan nim ho ye hu ni pakro obi wadwane wako na me sanka o message 0556748029 0556748029 na yankinkan enfama na fe menkai wo se oti enka Adom 106.3 FM se udru nsokwa ahaye time 90.9 FM ewo ensoko echeche wi bia wotien high radio 103.1 ewo bechem charity 99.9 ewo dwayon kwanta good news FM ewo takrade vision FM wo seshi debiso alive FM ewo yeji mi ko hosisia asasi FM ewo pandai ABC radio ewo tamale echa FM ewo nkranza Radio Rainbow ewo seshi Dwaso Ofie 105.9 FM ewo Chemada Free FM ewo Techiman Mayentonka 0556748029 na edwadifo a wo mo ewo yegine ne mpotemu
ana ye che say am robbers tia na wo mo tete wom enye no sa kwa no so enye ne esenna na bia ye beka say am robbers akwafo e ka kwam etia ye unse ye jinsuo ni ntino nipa bebre kofa na mo nti wode business ekoso ankasa enti am robbers free edi sa akwansofo ma nani no enye 2 years enye enti entumi hu ne enti a ye ntimi place patrol team ewo sa kwan no so anase ye de bambo nse se yebegu akwam ama sa wudru asante mampone me krom nsuta ne npotem onuma aba sa de no nti no emane bebre wo mu dwetche nyina ase amanse no wo mu titifia asetema ye dendende adwetri kwa de hia ebia ewurade adom abetumi anya kumwom ne ewrepi wom to mamona e wo kwaso ye ntam ho de mimi ase panyini bi ani ho but what you want to me nemom ADMC yenye hunu ya na yenhye no so ne se yete wono a akwanso forma na yeji wo nsem sika na affect economy no affect economy no dabi se ekua mamene Daniel Tachi wono na yeji importem ho ne ekoso sa kwamu kafo ya wo mo tete adwadifo ani nani de chire pa da na tisan tuje jamia do me hoye video se a wo de asende me yin wo Facebook yi no ebucha join me Facebook enti nipa na sende na ni tiri ho pai sa no nya sente to Daniel boyemu na yo say na mo preliminary discussions no extra no idea ba yejia ye kroka bi test bia among for free kitchen be chen eba be digwa wa hasan say aha ye fishing community a enam dodo a ye titon monte so ye ne ya go ku bi ni ade nyina no aha na dodo na free nti obahu so obi free takrade obi free ye fan say Accra Kumasi Tamale sunyan no mne mamponom pese nkukura atwa ewo Ghana ha nyina ye ninsa makodi gya ho no se wo se ye ton eye nsumunam ewo hono ma dodo na ye ji ha le free na wo hwe gadi fon so mo free tichiri eba na ekma se omo haupa ewo idia ega ya omo ba no eye arm robbery ezan se wo hwe ebebia eye gada ezan se ejan eta se osiada gada ena brada 3 days ena mo di gangwa ha etegadi no etibo be osiada no pa ebedu be 2 o'clock na egana shate okay nti Daniel say me to say ya edwanu sase Kwesiada but answer na no join me on Facebook join me on Facebook and after YouTube na mo nkwohwe edwadifo a am robbers atwase wo mo so epra wo mo nti dwanu sase Kwesiada na atwaso dwoada na akowie brada san etie ho san etie twaso mami eti ebebia eduko seda na manu ba obenya na ya shoto omo kwan so kwika omo di ebadwa nyina no na ya gigi ebi wo ho se driver ne se no uhwe edia mma na omo ba no kwika ekro omo no na se wanti na mma omo ho ban a emfa sempa mmanti no obenya na driver ne no so to ho se anrobes abeta kwan na ena odi nedi any speed se opeso o twi eform so se ne be obetimi asegu ma no na omudweti omudidi gwa no watimi abo ho ban enti se omu se ade adreva no na omugina no no peso obegina obenya no ma sane tu e di ago omo so ta na costo e we ji ha ye gadi aka enkane obayeji a konum nyina timi yemma enam edwane nti business a ewo kroma so ekoso sense emano ba omoda ema de chi ansa na omasa akọ nemom sese amene ukai se ubayeji a yeji na kai nem se ko seda dwa no emano ba ema omo so omodi nyama no FK so ne gya nyina eba no omo nyina beda na gada omo di gya no kama no matoa so banada se ne be ya obia benya ni ope ansa na wasa koniki nemom se Arabet nti no emana omo fri kuma se ne titi banyina no omo bedupe omo nya to nyama na ko seda na omo sako
And the indigenous now, omo business, omo pitaka, what one ba, or many be at on. Omo business is a terminal who can jihad a good business and fossil. A man here a story, omo need you might be a for Konya say and omo say a duma any chronomo. And which the Uba chronoman kasa, bambo, ye for the bambo dear. Ye didn't be a baby say, Mubambo is a piano. Onya sempa bi ansa ke obaka se enku na abo toni nyina esan se uwo stock ase bi po na o manage na o de hwe wabusua ebo be 6 to 7 pe e wo se wupon esan se the one point akon for betina be to ahwe so e wo store no mu agi wo ne manyina the one Daniel meba say apart from say wo mo aka ye kwan mu no Jamu hono ankasa so wan pon temu a wan ba beto ahye so wo store no a wo mu hono abewia wo abaye obone me ha me ni ka tem bia en tweet kwani asema ya asem no kwe na me ka tremo yi e ba no security e wo yejia yedinye safe asema me kan se team no betina bada na mo amatina be mu investigation in terms of security aka bia ba wo se ne make nye se me ha me na make no kura e wo form na make se me kai am Robert Nsem no e bibi atwem a driver for mu enam ye quantity point so ko kuma se ne kran nyina no e di won aka jagu kom se omu nye djuma biom e san se yes you two driver ne ba ku e ma ne ni nyina price e say me no kai akra no ta branch no ko wa film me kai pa Daniel me kai wa film Baye na o tebe mi esantem ni ekwa bia na ewo yeji entempo tepotem ha ye ko tu she papa bia wadi be to say yes so etunutuo ni mfini ni nsa ye bubo ni toma hospital no be da esta ansana what menya ni ti edidi mo just last week abrante be ye fe no we be first tell dodo na fe ne ye wad ono so woni fie eno asa obeti se obi abawura ni dem na when ne wodem mo opie ko ya nipa no twisi kan ya na chi wo ni sikan ma ono so ko da hospital there 3 good days se se aminu kai da could be a hospital ho e ko ni ku e de se aminu kai dia e ba no ban bossem e we yegidia sige this empinifo e twom ni be hwe yegi se aminu kai e ba se commander na o ha no e kuma se ya transfer no ba fufuro na o so oba no onya maye menim se no so no na ama e dia gab of some security bia beto ho ama sanya ma sa sha ase biom bia mentimi kire because e ba no security wo ha e gadifo ma fiti omo nkase a omo akwan ye e ya na mo di that tricycle na ba dwa no ko se da bia ye se omo kwan so ko se da bia apart from some villages no highway robberies to there e rampant. And yabano am robbery dia me won ko bia e wo Ghana ha obet me akasa wo bet me din ho tutu yeji ebano robbery on our highway hey me won ko bia e wo Ghana ha ebano am robbery obet me din ho tutu yeji esan se ye e ko so yeji ha no edwadefo ma no tete omo hu bebi omo mfa esan se wan ye djuman so a unya ne obedie uye djuman so a uye mu hwehwe wo se wo speaker wo di no akonfo ba control kwen so agi omo gi nso ade na aban busen no akoji ukoji aban busen so na eba saa ukofa he no watia eti kono semo ye gidie Ghana for we die eni de mu a mmeye mwa na neni agree die yapem Daniel, videos here they sending me this very incident. Is it about and run and answer? The picture and you be 5:15 to 5:30. In when you 5:15 to 5:30 move. Is he what he potting boy you Sayon driver na ono after grade 4 mo call Kumasi Eco D girl mo style wo echi eba. Obedru just about 4 miles into Yeji Township. Kobi wa ya fenu kobri utra sa kobri kuna
ye wo careful bi wo ho ansa na wawu aye gihye no so sa kobri careful no mu ha ena akonfo yi ekotu share kai so enti according to Sanyo driver no ebra wo ba wo hu se nipa miensa agina kwan no mu a obia twitu edi ase ne so no se ato oni ni nyame awon se wo pe kwan bi so na adwadifo makodi dwa wo kuma se o mo ba yeji no awon so ti mi bomb ho ban enti ni sema wo kan nyame se wo ye se wo di kano be tre ne wo gya kwan no fifi a wo di to na credit so no enti plans a wo ye ni se okonta no advance 50 na wo dandan ka ne sa no di crafty enti abrante na wo gya kwan mo ha person robo no hu se ne eba ni ni nyan no ena wo treat wo no wo tu ye wo tu ye no wo pe driver ne no but se ne wo si twitwika no wonya ni ti didi mu ma ye kyerɛ sɛ nipa wo ti front so se o ba ko na wo ti ka no mo no to no ngeji pay a na se na wie ye no no enya ji pay a na se na wie nti odo de driver no nya ni ti didi mu a wo di emirika be do hospital no na se abadi na free o ma mananso wa taxi a no free atebubu eba that same spot motos a almost be a chira almost eba yeji ha be motos be miensa extra taxi ni Sanyo no ho ene onya do spot a obia fa ne nyema mra sika ehye wo ho na yaji ababa ba kwa na ono twese obepie so ebra wo wo ekira wo hu sa konfo na ja kwan so wo ye so odane moto na na wo dane na tisa kwa ene na wie no no enti na awoso wo sign lenin osamra na o me come ho na sika bi woni go bia beji enti o twese ebra abdus anu otofom ni motorbike no otofom na ba ku ba ne so o sika wo he o se hye me pes mo offer pes no bia mo na 3 million ene ni foforo na ewom o gis can we no business standing in no say I no say o di na ten of business say wo bo be say sika kitwe na che obotomu ana ene o twi to so ka oba be punu ana ba ku tia no say wonya oba no ena o di jai ena pesa ka obe ku oba no ano no obe to no akunu o tunu to akunu obana seminuru a ewo enyumre ka se boss obana kana no musem etretiefo na nya senketua abrante ba ko ene ye di to no bo ni mfuno ni ti ho ohwe ni nan a egbacha mienu se ni mfuno no so ahono ni nyina ye to na ye di bo no ba ko ni ti mu di to aba ebo ni tim epaye deba ni nso ni deba ni ta o twi taxi no ono so yedi ba ko bo ni ti hu nyina pa ye no mo gwagwa ni ti hu nyina ansa na Daniel video no mi hunu ba ko so ono so ne nan tum se ne nan ni de se ebeye ye bie mu a na eje nyame o che na ne nan no aye no enu ni asem no enti nu a bright can say ono ne nan no kra no no so hu kese because ne funu na hono no de won ni hu ne mom ni nan na ne no na ma ni ko eba na busu anya bidie no na no so ni nan no se omunya ne nimu no no mo hwe ni nan no man pese pese ni nan no na etimi di ni koba eti nura yesi no enye nura na first time ebebe etwem ye nim saka am robbery sensem de na was pro eti abrante ba ko na awanfo de wo mo ni sign no saka ono so ka omo ha yeji funpa no police for bo humadin eti no ema ebe wie che no onya de chese omo kum no enti eba asa no yegifo no nyina bo sese o ade ko beto yen bana na ni kitu ampo no na Daniel what say police commander dada no ye transfer no boso be say ni middle of last month and a beto just say ya transfer ta ho do enti ono so ebi aka no enti one call the state fufuro enti fufuro na also oba no onyam bedru ye but in a place sensitive place like this there and can you so because onyam bedru ye commander wa hokra na dan say na police commander bia any ho
They say a man the one or musu. Obi o kwa jeti o di bia obetu kwanya na ninsuno just say oh hu ne wonye because so so make me aba safely and now say the betu no kwa mu want me nkire. Daniel mame na aso ne fancy a. Say me so that. Daniel tachi no de ama ne boy free yegidi aba. Na saa semi sani na ye ka no ha na kwa enya asem foforo. Oh, CJ. Yeji kwan no so no. Yeji kwan no so de first na nka yeji kwan no so. Enya asem foforo. Ene techi man. Enya asem foforo. Ena em se techi man de wo matimi. Sani am Roberts wo ma pra ni pada sani hwe mo tiri hu. Em se techi man do matimi manage situation ne kakra. Ba yeji de se de na techi ka no. Ede de sa ma yeji dwa no egu first pan ne kase yeji dwa. Na nyasem ke 20 economic activities na ekọ so wo ho no. Na yeji a very busy town na ho ye very hot place. And so na because say me say am to we and say me kita me dwetira me nkasa me de kwa yeji kwan so da bi me say woji hwese woji misika no e na wo mama fa me tiri kura kodidi mu a enka ne say ne ensa ehyenku no eno ana etie na say de Daniel kan waji ne sika wie na roba no timi kire se sika na wo hunu esua enti wo twetu asasi wuso akunwa ka ho asif say wo describe ma auto ho ena kofa bra no wakote so adie na menimu ne entin so a such a sensitive security zone yetumi agya hwato wo say ya transfer commander de esase obehye nanan no say esase ono bakro ansa na ne wo and they say who is instructing who sekwa ha koyeden ena seje no kresem pa ne say ye di issue yi ache dodo. It's long overdue. Ache say ebepem sabre ye koso agya ye gikwan no to wo ema konferenfo timete kevo so ema ye koso to amanfo agya pade ena wo nkwa so were. I don't know se sabre anopai IGP ene mpanimfo tia wo munye bibi efise ye gikro no manhwe ya ebegu enso nka ye baabi a wo man ni gina ho enya sika ede bo wo man ni mpuntuo pa ye gikro no wo ye bad time na my next story ohu bedwuru wakoye bad time kwa kuso aha ono so bad time be ma time Bema time. No near Bema time. There's an obi call maternity ward. Now often call maternity. Obi call maternity ward. Papa say na okay. Papa say obi a warfare near the end there. No wonder say they call maternity ward. I mean maybe one quick one on Patapa issue ni buy no ano. Yani obi kasai 6 p.m. news. Nipa krono record the first video. Bobo if you have any obi kwatena ha kakra na economy ekowi bi kakra na if you na asem ne ba enti onu kwa no bobo din ni ade a na fe enra patapa pankasa ba ya o se anya no kore na o se ne ba na malaria na o yare deda malaria na nurse ni kura na nurse na ye ni din komo nurse ni se oba na mu treating malaria. Medanam ka say bia patapa wanyem sabronti be me bi nyem wo santanse meboa endam dwen say bia say no and then again and the parents also men who released from part to part soldiers wo mo kire say enye no kure say your poison no na no yare I mean they should spare us bia na nyinsa hyase akuya say wo ba abaya wanya mfie 9 4 years abaya wenya mfie 9 se obi sese no pese ofano anyeye akora no husa enti wode dade na fe wode makwan ayeden abem na watimi afa abofra no na o hwe sene abofra no waya to bo si jementiase o hwe sene abofra no o hwe sene abofra no sebe na se aya
ɛne dɛm a nipa dasani nipa bɔne ni bɛrima sɛbe adwene na ne tirim nea wɔde ayɛ abofra mfie 9 4 years wabɔdam 4 years we si je dam sabi 4 years sabi akwada se enye bota na waka se odi so fi kwa kotim me say ɛna kwadofo do de pictures re kyerɛ me manim toy sije ma me sawo bɛrima na wɔyɛ saa no yehu no oda so ne nam ho wo ho odi sije hwɛ me de wei odi ansa na wabɛka sampo no ma me ne ɔpapa ne nkasa ansa ye wie afei na baba ne nkasa ma kyerɛ mu kura mpona me stand ewo sa issues we ho deda amamfo di nsamfunu Ghana ha o me de sije amamfo di nsamfunu Ghana ha o me wo me stand ewo ho deda we ya ne papa no a ana we ya reporter ne papa no a ma me ne abayo no abofra ne papa nkasa amachi me bayi mene na kasa for a very long time mene na twetwe nkomo for almost over 1 hour. Robert, hello sir. At the same Nankopon wadom. Ma woni so mame pa ma woni so mame. Ne pacho yo. Ma woni so mame na ye pese ye te wonka yie. Ne pacho yo. Oba no so anya mfie san. Ne pacho mfie 9. 4 years. Ne pacho an. Wan ka say juma ben na wo ye. Ne pacho mi kuani koko kuani. Wo ye koko kuani. Pacho an. Eba ne say na wo ba abayo mfie 9. Okodi sa nipa boni ni nsam a wasese no asɛ na brabo yi but answer na no ebusafo mo njani mo Facebook bia na mfoni no bi ba bi ho no ma yakata so esan sɛ ade enchen but ubehunu abofra no ene kwan a yade no afa so joining mo Facebook Adom 106.3 FM and afei YouTube so ubehunu mfoni ni nyina ɛwɔ hɔ Robert Abande saying Pacho ne ba ne se pasie da bosome ne na wo kimi na no kwasie da yi na me pa sorry enti ma me no de enti nyanko na ye ho na ye ho no yenso ye wa kurase pa enti abranti ma bi twa abewo yen ho eben ye kura no enti na ma me bi so ohia ensuo a wo de be hye ni wura enti wo ka se me re se me re nsantu mrem ewo baabi a abranti no na ne papa twa abe abranti no di saa yi no oye saa de no ne papa twa abe abranti no mfie sen abranti no o die dunsia o mfie dunsia paso an na so nya abranti bi asa oya abamu a paso an akra to asoma me enti ne maame no di nsuo no koma maame na o ka so won santu mre no enti wodi nsuo no koye no na abranti ne ka kire me yere se ohia abro yenso ne ye wa abro ho enti o abro a achimchiwie ana me yere ne ka kire ne se okwa ya de ofie na de so bitimi aba enti o ho no san frɛ ne ka kire ne se on mre na abro na odi abro no e ma me ba ne se on fa nkoma no na akra no ko no odi Satua 5-star to alubi. Ede kwa so kwa obeji nsafufuo. Endi akra no koduru ono abra odi aburo no ma akra no wie abranche no wie no. Na oba no abranche so obeji nsafufuo no bia ede ama. Endi afuo no mo no so free ho ba yen ho no. Robert mema watu aso ama me. Me be say for ehwe nea ekoso e Facebook but now tell say oba abofra 4 years no wode abro no ekoma ba mu ano wokura 5-star toa say wode kwaje nsafuo akwara 4 years no ayade nsafuo no watanom me pacho anu de me kwaje sida na me amu na mu me ni tampono basa kura na so amu wono mu nyina abetwafo ne kokwa akwafo na mo ho mi angaza na pese mi ni tano ndino mebano oye to asoma me enti abasa no akra no de to ano ko e na ode abru no koma boy no
na akra no so present the boy no ba so obeti ensa no bia ma akra no so obeti ensa no ma akra na okoye no na akra no abrantie no di akra no wura kuku na se endina maame na ono na afuo ben ho no oni sabako ene na edo enti omo ti se na akra ndi aburo no ba omo ti se akra no esu dino mu fi se di akra na dufie ho nso ni efie no emunwa sa ina maame na enim se akra no adufie na edia akra na edi ntamani bi na edia na wifi da abono enti akra no su kasa no edo mian domo anye eni achi domo pomba fie no na meri edisa maame na no do no se ono se no mu nyina eben so ntina fu mu nyina benti maame no ba fu ma akra na omukọ nti akra no ko ya o maye no onim se akra no o maame ni chen e maame no ba ya obisa no so akra no ma nti na ese meri no kokko bisa abrantie no okubisa abrantie no so se akra no di aburu no ba ya no wagya no kwa ma na eden akofi ni sure so de ba ya obo mama ne no na chese se kokko ya akra no nti me aso me ko ba bi akra no eye de djuma no me fo kokko bisa no o se akra no de aburu no ba ya no wagya no kwa ma no kofi dem so ja no kwa no wo fa ho o so wo sanse na chi fa kwa no so nti ba sa no yeko ile ewura ma ni ehunu nti me ma omo bemben ye ho nkura na bemben ye ho no omo so me ma omo ya we se me ba abaya no me pena mi ni ndo mu nyina ba ama ye san fa kwan no so a abi akra no fa ko ba bi a boye no wo nti me aye ko na enam poko na se aye ko na ani ku mu se wa eden wa fa tire akra na ato wa titire akwara na to ho me pato an odede na titire akwara no me pato na akwara no se na fa no Charles na odi Charles na titire akwara na me na wa bo ne po ewo na chi dindin na fa ni entiam na me panse ese no odi sikin atwam no odi titire ni nsa gu na chi na odi sikin atwa abofra no pant no de pant na titire abofra no sa gu na chi na akwara na ni mbutu fam endi ekoko hu na chesa akwara na ni mbutu fam a yakwa ni mo je egu wo no papa enya asam kitowa endi ho ne yetia mu frɛ omo ane ye ne omo se omo no nyina so mu nto mi kamera me ade ene omo nyina ba ansana ni sane akwara no ni sana o titiri gu na chi ni kura ade men ni amfa ni nsan am se kan na mi twa se na wo tia bɔpɔ no na wo sana nsan nti akwara na ni mbutu fam akwara no so ye sana na ebita no no na o se kwaku na ye ni sa na o titiri ne to ho no o kwa no aba ko hia o ko ba na se be imprensa nti mra ye ko ho no ko bisa na se kwaku hu akwara mra ye hu akwara no ye ni ye kwa na se be kwa ko bisa na se kwaku hu akwara no se dabi na brono dia brono brawa wo chinchiri na tamna no wa chinchiri na o de ori brono akran de command no na wawie operation no agya abofra no wonwura mu ho asa ba fie abofra no wagya no wonwura mu ho atete wa ya chichiri no enye fie ewo ya beso ho ewa beso ho wagya no wonwura mu ho aba na abeno so echi na bro na akran de command no na wa chichiri abofra no de wura mu ho atitiri abofra ni de wura mu Dwaso mame anopa beye ten na me yire tuma no me mi fi asore ba beye 12 no endi ya fa na nti e po beye 45 ansa na yifu asa enti na yesa abofra no de wura mu ho na hwere beye sen beye 3 beye 10 ikono kopim 430 fiana pabaye nondu no akopema nwumre beye no na ekobo no onum no na abofra no ya techire ne dan wura mu ho ai na me wife hu di ni so wo ma me na no do ni nti enti no ma me no ba tie na obucha na okasa akra na ma ono na okoko bucha akra no abrante no na abrante nti akra no ba no wagya ne kwa ma no ko enti no ne ekoko ba ya ne se ye di akra no ko hospital ye de ne ko da de so hospital no muso mu ntimi ti enfa no ko dwabo so nti e ma ye de akra no so
F4 Jaboso. I didn't put Jaboso no Muslim Akrano, this is the Bayman, Baymano. They have a say no, the local police for. And you see, I make say Akrano police for him. Enti mubisa abofra no se den pa na bemu amfie dusia no wode ye no anamoja etu no ebisa branch no so wonye ne na akwa no so o tiri kasa nti o kan se kwakumu na ye ne sa o tiri no na o fa no nti fa no fa no no ani moja etu no ana wode bibi foforo esisa abofra no ho Pato, you could do hospital no. Na doctor ne ehwe ye no. No say ah. Na mo say ni be man kwan or the na nya ni be man or the nya ni man kwan because be man no enti ma ne ma de ne ba bia o ja ne na fa ne enti emmom ye ba ko. Enti no o de sekan na ye. Ye me se sekan no ampa no doctor no ehwe na se sekan. What is sekan? Sekan. Sekan. Doctor say sekan or the HI. Jesus Christ. Jim FM. Robert, to asoma me. And a doctor ne say dem you no ka ho. Menum kra to. Doctor no akra no. Ama oyi akra no ma ne ba ti. Enti e dia akra na ba fi na ho na ye de ne ko ne yakwa komia. E ho na ye de ne ko ne yakwa komia. Se ba bi a du no tikampo a e duru ba bi ko ye de ne ba kwa komia akra no na ya asem. Enti e dia du na akwa ko e onwunye ya se de ne ho a chi ne ni sika me de ba akra no. Na me tutu hu kire na danfo bi no so sa de ne owo mo a o de bebo me na imum. Obere poto ma do me so na mtu so poto no mbe nya mo abo me na mbe na le bana ma me dia so ka na dana nti ni hit kampo fa akra no ngede enko me enslati for say ade anchin mfoni ni kura de enya ni nyina enye ntimi yi animu but descriptions ne ade a eba na patututu no mo de be chen but it's important we deal with some of these issues but mo fan chen catcher me abofra no ni pra no emu tisan emu eden chamfoni abofra no pra no da pato emu eden pa ojan nan fa obesisa ojan ne obesisa fa ne ma die man sana odun so a obesisa esa fra no emu tire na chin kasa okay gonna go out na abema 16 years no wen so wa police for nsema mo de ne court ma court ayema ne no but I will for mujam mo 4 years ma running sir errands I don't know but ai oyire wan pato miroa mamene nkasa pato ndetba bra okay oba pato oba William Robert eda twen answer ochira na me ya adomo a mene oyire nso so bekasa na ya to aso afiri ho why na fe yene a police for so akasa yene a police for so akasa but obeti enka why obeti enka mama mani nkwa abofra no ho why ni ohia ne mwa ndabo na akora na ho ato no abo me na akora no magene nkwa ti wa man onyame ne yeboafo bibia be fine why bibia be fine I'm sure joining me on Facebook na hwemfoni ni bi Charlie CJ areho na ebufu
na ana na mene kwadwomo ko wechiro se maame no nanka o se ni wie preku wahu enso esen ka mene maame ne kasa eno ni asem na meka chese ti gumo nte ase no esen ka mene maame ne kasa den na mene fodwomo ka o nte ase no chese ayi kwa CJ ma me address enema miensa ewo saasemi mu ekuya answer be address no I know how you feel about me kai se ekuya mre bi atwamu na bebia no wote so free fia wotu se dem hwehwe na san so wo ma miensa intino ekuya yenkwana boko de ntia enema miensa ya me address no me frase se obatan sede kwaku kan seje me mama ya miensa na ekwan bia maye madwene se wo se me bon kwada no ho ban free sani pabonefo we nsem no I will do it me baba ba ko ne se ka ba this time me dem me se ba ko ne se seje enti sede ne kwaku kan me hwe ba bia na metie sede fie no mema mienu na te ho apart from me ne wo mo no obi ani ho biem sede fie no wo esitie ene ade no I realize saman pekwan bi amfaso a anhwe yi a obi ya kwala no obi ti kwala no kra wo fie no oye ne bibia otem kra empia bonten ena obi abekomoa enti seje de force o mema amede mema no ekogu boarding house at the age of 5 me back to one that time no 5 years they pussy me amede kwala no ko boarding house no ena ma kire win because na I mean to me nese wabatan oba 4 years 4 years nese say na me ba queen kra wanya mfie nson no what say na meja no seji ade ne fa koma bema fa enwura mu nkoko ase ne fa koma bema enye yie enti maame no ene papa no ai wo mu kipu akwala no ho no medi wo mu ho ya papa sa hofo akoya akurase asetena ekuya eno wo ho wo hu akoya akurase asetena meme de sesei no ebia ye bepe brane ahwe awofo ene kwan a sesei aye kan be mi nsuo wan na fagu awrefo so ye kan ye nyina ya so be mi nsuo wo hu ye ba be lipa enkwara wofie eno wo ho na yenhwa brantie no sebe suban na woda na di no me ba ho sa me ka cho se ade no na kwaku ade no yenya bran na yenhwe ekwan yefa so a yede tete ma ne kwan a yefa so ede ye ni me ba wo fisa kwala de se de wo tete no no me nye wo ba me fie a me ba wo not wo bopnum a on sori preko pe mebie wo ba me fie a me ba on nwura wo bi adam da kwaku adukumi se de me se ni wutie me manim se kumenie but wo che me ba de a wonye da onye Uma me ba gift awonye entity ena two ye ba ne sei nso a be ma na wo yes ha no be ma na wo yes ha no na me de me maka kiro me sei na akwada du sia de se jaka wo se sei wono di anka sa abre wono wodem anka me dem ba me de trust me se wo chi me ba ne se wo ye ne me try se me bon kwada no ho ban e wo kwan bia so bare bia under certain circumstances bi na wuti me ba na ye ne saade a ene me say ade a menye bi mentumi din say you should kill but trust me before you dey police station na me take my action amenda masene offense yes amenda masene offense ya obidum bi kwaku adu kumi akua champ mansafo adu ena omde apostle the first big interview ka ho once that Dura Plus, where Dura Plus goes, water flows. Erata Motors for the best car batteries and oil. Buy speed-made batteries and oil from Erata Motors. Latex Foam, your partner for life. Vodafone, the future is exciting. Ready? In the Agbeve Herbal Center. Why are they Alex, Kwabena Stone! Chief Jerry Force. Oh, come on,